online tun tuma chuan Mizoram chunga ko hran tlema zawng te andin kumle statistic kan hmu thei ang te kan thlir ho don ani masabera chen Presbyterian Church of India hi han soi masa ila ni sang khajariat samko pakhat Reverend William sa rondu kumkha ani member zong za thi nuai ruk sing thum sanga somni le panga ani mipa hi nuai thum sangruk zathum somruk pariat ania meichia hi nuai thum singhi sangriat zaruk somnga pasari ania meichian tamjok an tamjok na hi singhi sanghi jahni somriat pakua un thlau khop mai danjo kim nuai li sing sari sang sari jasari somsari paruk nuai li sing sari sang sari jasari somsari paruk chungkua nuai khat sing li sanghi jahni somsari pakhat ane nuai khat sing li sanghi jahni somsari pakhat ko hran sang khat za somriat panga pastor bial zathum le som pathum presbytery hi somnga naya minister pastor kanti mo ordain te zaruk le somruk in upa ordain sanga zakwa somli le pahni tual chung upa sanghi le pali ani chuan Presbyterian Church of India Mizoram headquarters chu Aizawl mission vela ani mission rongbol na ram chunga le rampona te foreigner te kalpui ve mek ani adot lea chuan Baptist Church of Mizoram anni hun pui hi serkon lunglei ani ti chuan sangkhat zakwa le pathum adin ani an ko hran din mun tlang pui hetiang hi ni ko hran hi zaruk somsari pariat oma chungkwa singthum sangkwa jali som pathum ko hran member zong hi nuai khat sing sari sangkwa jahni le somriat nuai khat sing sari sangkwa jahni somriat mipa singriat sangriat jahni som pathum meichia singkwa sangkhat somruk le pasari meichian tamjok na hi sanghi zariat somnga pali thlau ve khop mai heipo ni po meichian tam in minister pastor active za somnga pali nei meka pastor bial somkwa pahnia nin thena mission field le station somni panga naya mission worker si sangkhat zathum somli pathum nei mekani Baptist lampo hian ramchunga le rampona le foreigner te in partnership te po in mun sang sanga rongbol na an kalpui mek ani adot lea chuan Salvation Army hi han ta lang ve bok taila amaro chu Salvation Army hi Google's le AI lam hian statistic min pe thei lova chuwang chuan adin tu ikanon soi mai don ani adin kumne adin tu hi lieutenant kolkhuma mizo officer ma saberani adin kum hi sangkha zakwa som pasari ani ti zong kha internet atanga kanan mu thei ani adik lovem approve na kan nei lawa alo dik lawa khatiang ang kan han soitak te adik zok sia inam chuan khongain min lo sil don nia ina dot le chon 7 day advantage ni hi ni po chanchin tlang pui hetiang hi ni ta sela ko hran hi somriat pakhat atanga somriat pathum vel oma hi internet atanga kan hmu dan ani member si singkhat sangthum jasari somsari pariat atanga singni sangni jali somli paruk engte poi update to lo mai thaye in pastor hi somli pakhat school hi pali uhran mal school hi som pasari nei boka tin college pakhat nei bokani hospital hi pakhat oma neya 7 day advantage ko hran hian Adventist Hospital Aizawl nei ani tichuan adin tu hi lallian zuala sailo
ani hi hual tu kholal fapa ania kumsang jakwa somli pakhat khan pastor OW Lane chunena lekha azira tichu November ni somni pare changkha jakwa somli pakhata baptisma achanga Assam Training School Assam Training School Jawai Meghalaya atangin Adventist zirti na te khatiang angte kha lo hria a tichuan kumsang jakwa somli parukhan zo khusanga Mizo Adventist Congregation masaber adinani dintu chu pulal lian zuala sailo hual tu kholal fapa ani chu tichuan sangkhat jakwa somli le paruk ani chu Pastor WG Lauren Pastor WG Lori le Helen Lori te December ni som pathum sangkhat jakwa somli pakua Mizoraman lokala tichuan anni hian Helen Lowry Higher Secondary School an dina Mizorama Adventist Rongbol na konga he an school hian na satakin na athokin apui ane in United Pentecostal Church North East India han soile ta illa UPC hi Mizorama thuang hnia ananin thenta a ziaka landana hian adin tu hi Mizo ni in zakam lawa sangkha jakwa somthum aneya chu ziaka alandana ni a UPC Mizoram khati lai khan engma borok nei lawin ti khan angkal chho zela tichuan UPC North East India hi Mizorama ziaka hian heti hian kumsangkha jakwa somnga February som pariata Reverend EL Sijim anadina kalam dikangemo Sijim kumsangkha jakwa somruk pani March tha khan India UPC azum vele ta tichuan India UPC manual bylaw mangin anin kai suaya kumsang kachakwa somruk pakua UPC of North East India aloding leta ane tichuan member hi tundin huna hian singriat sangkua jasari somthum pathum naya district som pakhata in trainin Kouran building biakin zaruk somni pasari annai me kani khajong kha North East bika statistic kan hmu thai ani a tichuan adin kuma hiam puzakam lawan sangkha jakwa som thuma alodin kha North East lam hian an ring nge nia Mizoram lam UPC hian an ring ti kha chiang takin kai chuan ka juk selawa alo hria te lam chuan khongai min lo hri don ni ong chuan Mizoram lam sei ve ngal no lo ta ila UPC Mizoram lam hi hetai chuan internet a kan han ena sangkha jakwa somko panga ani le tadai maya din kum hi khami anin then kum khani om takani puzakam lawan sangkha jakwa somthuma alodin kha mun khatan kal chhongar ngara ti chuan kum sangkha jakwa somko panga atang hian North East India tangkhan Mizoram UPC hi alo piang ta ani mai theye kasoi dikangem chu ka chiangam lawani tichuan Mizoram UPC dam hian member hi singsari sangkwa jani somli pakua an neya church building hi jarukle pathum an neya district som pathum anin thena pastor bial somsari pariat an neya pastor somkwa le pasari an nei mek bok ane tichuan khami baka khan enge kan la soilo ECM lam hi han sei ve ta thumila Evangelical Church of Maralan sia ha hi chimlama kan ko ran liante an ni boka sai halam RA Lorraine tatena andin ania tichuan anni RA Lorraine adin tu te hi Dalakhar Painar Mission Nuaya Missionary atana Mizorama ronkalte anni a September ni somni paruk sangkhat jakwa le pasari khan psycho antia marathon ani mai theye serkor khuwa andinani adin tu chu RA Lorraine Reverend RA Lorraine kan ti to khamo tichuan an ko han member den muntlang pu hetiang hini ta a singli sangli zanga le pasari ania chungkwa sangsari zariat somthum pakua mipa
sing ni sang khat zariat som ruk le pahni meichia sing ni sang ni zaruk somli pakhat heipo meichian tam le zel ko ran tina khan meichia statistic kan han mu thai china chun meichia an tam zel ani chu ordain minister somli le pathum an neya elder ko ran upa kan han tiang kha zariat som ko pakhat nei boka in bi ECM hian missionary jani somriat paruk nei me boka ani presbytery panga thena tin pastorate som ni le pahni pastor bial som ni pahni neya ko ran hi som ko le pahni mek bokani chuan ato lama chuan roman catholic han sei vele ta ila thil dang te po kha ko ran dang dang alian tak tak soi tel lo kan la neya mar chu kan soi vek seng lowanga kina rem chang te lo mani chuan statistic te kan han mu chho zel theini chang kan la soi le zel tura ngai tai la tho me roman catholic khi hetiang hi kan han mu dan ania february ni khat sang khat zakua som ni panga a thang phunga lian chewa laldai lawa chal chhuna le nga ten catholic ko catholic literature an zira tang khan an ril ruwa alo liana he roman institute na kha chuan tlang nom aizola an din ta a tin he roman catholic church atanga mizoram missionary ron lut ma saber chu father phyllis bole mi in november ni somni pariat sangha jakwa somni panga khan mizoram ron thlengani chuan roman catholic ko hana baptisma changma sate jacob francis laldai lawa le mary teresa biak thangi ni in december ni ruk sangha jakwa somni panga an changani chuan an hruai tu masa te thang phunga bula to chong le chonga mate an nia an ni hi chitakonga zirte an nia ti chuan an zirzo march sangkha jakwa som ni paruka an lo ho a ti chuan an ni hi a hruai tu masa te an ni chhota ani hey roman catholica baptism chang masa jacob francis laldai lawa kanti mizo te ta na ro hlu tak min hu che saktu jeff laldai lawa hi ani tura kan ngai ngota kalo se sual ni chamin lo khatiam don nia chuan kha kha du tok le taila roman bi ka chuan atop pera han soilan telve ram kan du chu ko han thiang lim a statistic mutur mumal on lawa kan soilan ve du hrim hrim na chan chu anni hi solomona temple din tu te khan niamo chol muna mizorama khwal jin ron lut ten munom te pon ti vea an enan tlok thina khatiang vel mizoram mel pho lang tu pakhata ni ve wang kham karon soitel veni chu adin tu hi mizoram veti department a doctor lb sailo dr lalbiak moya sailo khani a adin kum hi sangkhat jakua somriat le pali ani chuan an na mun chu chol mun aizol ani kha ole khati zong kha du tok ta ila khang kan han soita ka te khan adik lo alo oma ti sual kan lo nei ni chon khongai takin minon sil ula kalom le ang khati zong kha tun tumatan chuan ni sela hun man nom le vek ule